Sad bi tu neko kao došao i napušavao babu, fazon i ne znam šta. I onda bi svi rekli, o, cool, kako si je iznapušavao, wow. I veliki pozdrav motoraši, samo jaši! Šta se radi kod vas, šta ima novo? Ja, evo konačno tek snimim, izbacim klip posle nekog vremena. Verovatno vi koji me pratite na Instagramu znate zašto sam bio sprečan, to jest da sam bio zauzet i zašto. A vi koji ne znate, to znači da ne pratite Instagram, to jest ne pratite mene na Instagramu, tako da bih vas svakako pozvao da zapratite moj Instagram, čisto da bi bili ono up to date, što bi se reklo, ili ti u toku sa informacijama. A sad, zašto su mi ovdje svi? Naravno, zbog ovog naslova. Kao što naslov kaže, zašto ja neću ili zašto ja ne mogu postati veliki youtuber ili youtuber, kako se već kaže, nemam pojma kako čita taj engleski. Pa evo da počnemo od tih nekih mojih par mana koje imam ili nemam, znači, i zbog čega ne mogu postati veliki youtuber. Da počnemo prvo od toga, znači, da sam počeo radim nešto novo što kod nas nije postojalo tada i jednostavno ljudi su navikli da gledaju jedne te iste stvari bukvalno i onda kad dođe nešto drugačije to nisu navikli, to se ne gleda i ne prati i tako dalje već. Šta ćete mi svetla bata, mrak je ono. Druga stvar je znači što ne pričam fazon, nasedim ispred kamere i uvijek u istoj stolici, uvijek u istoj pozi, pričam sa vama, ne, nego malo drugačije s onom. Ako ništa drugo, i ako je priča ista, bar se menjaju malo kadrovi i svaki put drugačije, nikad se ne znam kako će ispasti to. I izgleda da to nije nešto. A onda sljedeća stvar, da brate, najvažnija. Ja mislim, nemam znači frizuru kao što ima veliki procenat našeg ili ti balkanskog YouTube-a, to je, verovatno znate, hala na stranu, brate, i to, da, kao što rekoh, nemam i to, i da, naravno, znate, crtica, onako sa strane kao izbrijana, znači, gdje počne ta šala na stranu, tako crtica, bato, to se mora imati, ako hoćeš da budeš veliki YouTuber. Sljedeća stvar svakako su, brate, oni, kako to da nazovem, brate, nepotrebno ubacivanje stranih riječi, to jest riječi engleskog jezika, bukvalno nepotrebno ubacivanje random, znači gdje god stane, znači tu, ubacujemo, brate. Ja sam se rekao random, ali ne veze, znači, kao fazor, kako je ovo fucking jebeno neverovatno. Ili ti, da, brate, nemoj pasti pato, da, opa, verovatno ste skontali, znači, fazor što sam htio da kažem. Tako neko ubacivanje engleskih riječi, gdje fazno nema potrebe, ali eto tako malo kao neka poštapalica i to kad čujem, ja se naježim, ali očigledno to pali, brate. Tako da još jedan minus za mene, jebeno ću fucking morati da fucking ubacujem tako neke vordice, brate. Onda sljedeća stvar, da brate, ne igram GTA 5. Brate, lajvene viče. Ja mislim da, brate. Ćao, brate, evo, obišao si me. Ovo je verovatno jedan subscriber, ajde, eto. Dao sam priliku da me obiđe i da mi se javi, da bude srećan i idemo, ako gledaš ovo, javi se, da vidimo koji si. I onda naravno, sam me zbunio skroz, brate. Vidiš, da sam kao sve sam YouTuber i ne bi nikog sreo u mojoj sobi koji bi mogo da me zbuni, pokvari kontekst, brate. To se rekao, svaki klip je drugačiji, brate, baš što se tiče kadrova i tih dešavanja u klipu. Sad već mogu da završavam polako klip, pošto pada mraka, ova moja kamera je, znači, hendikepirana, odperisana od snimanja u mraku, brate. Znači, nije dobro kad vidi mrak, ono, zabaguje, brate. Eto, naveo sam svojih nekih par minusa, znači bukvalno ja ne mogu da nađem stvar koja mi ide u prilog. Vi ako ste našli još neki minus kod mene, slobodno kažite, znači ja sam naveo tih nekih par stvari koje nemamo, koje imaju bukvalno svi, brate, svi, ili bar nekih 80%, brate, našeg YouTube-a. Sam naveo sve, brate, znači frizura, one uzrčice, debilne, šta još onda? Da, snimanje u sobi, pokušavanje
guranja nečeg novog, što nije zaživjelo. Šta bi još mogao da navedem, nemam pojma, brate. Ne znam više šta bi mogao da navedem, joj. Znači sad sam zabao skroz, mali me je zbunio, brate. I da, što pokušavam, brate, da pokažem, da proguram, pa mislim dobre stvari, znači ne da obično svi kad su motori u pitanju, svi su u fazoni dajte glavom, max speed, takve stvari. Divljanja, prekršaje koje kakve, jurcanja. Ja se baš trudim da kod mene na kanalu toga nema, Zemo, žmigavac je mogu dati, jebi ga. Tako da ja studim toga nema i to je opet pozitivno prihvaćeno s jedne strane, ali nažalost Slovenija kod nas generalno u društvu je takih, manji broj, svi su u fazonu, voziš motor, moraš divljati, ako ne voziš to, to nije za tebe, znači prodaj, nemoj ti motor služi samo, brate, za poziranje, nego haos. Slobodno, pređi, ćeš preći? Ajde. Tako, eto. Pružimo lep primjer, brate, ne da pričaju, onaj motorom proleteo, nije pustio baba na pomagala, ima za šetnju. Eto, sad bi tu neko kao došao i zapušavao babu, fazon i ne znam šta. I onda bi svi rekli, cool, kako si je iznapušavao, wow. Pa eto, ja sam pokušao bez toga. Ne znam, jednostavno pišite da li imate još neku kritiku, da ja to radim pogrešno. Verovatno ih ima još mnogo, ali eto, volio bi da vi pišete zašto vi mislite da ja ne mogu da postanem veliki YouTuber. Da, i to eto, sad kao YouTuber kao kopiram sve odreda, brate, koji to govore. Joj se mi reći, ti njih kopiraš, To je bilo samo u smislu ovog klipa, brate, ako niste primetili. Tako da ljudi, i ovdje bih da završim ovaj klip. Ako vam se vide lajkujte, ako nije, palac dole, brate, i recite, nije mi sviđa zato što smaraš i zato što nikad nećeš postati veliki YouTuber. Ja ću reći dobro i obrisat ću kanal ili komentar, vidjet ćemo. Tako da ljudi, ukoliko ste novi, opišite taj i to dugme za subscribe na kanal, pomozite mi u ostvarenju moga sna, joj. Ako vam se nije svidjelo, već ponovo ponavljam, znači, opet dislike i recite, to je zato što smaraš, zato što ne volimo da gledamo tvoje klipove. Ja ću potpuno razumjeti zato što, moguće da smaram nekoga. Također ostanite tunirani do sljedećeg klipa da vidite šta vas očekuje u sljedećem klipu. Ćao svima! Da, joj, opet sam zaboravio. Puf. A iznenađuje me što uopšte nije hladno za vožnju, brate, dok za šetnju, na primjer, jeste. A sam se, brate, na Kenji u ovom klipu najstrašnije, kao nikad do sada, brate. Kao nikada do sada sam se iskenjao. Kako smešak, baca mi cura iz Audija. Sad sam Lado htio da snimim još jedan klip, ali pa je mrak nažalost. I neću uspjeti da stignem. Vladam s pola snage, Da ljudi, samo zaboravio sam jedno pitanje. Boli vas kurac.